Igitondo cyiza bakunzi ba Kivu Network ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu makuru ya mu gitondo itariki ya gatatu ukwezi kwa kabiri na 26 tugarutse rero muri byinshi bitandukanye turi ku munsi wo kuwa kabiri reka mbifurize kugira umunsi mwiza wo kuwa kabiri rero turebera hamwe uko ibintu byifashe ku kibuga cy'imirwano ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugaragara rero intambara idasanzwe n'ubundi ku bigendanye n'umutekano ndetse na politike. Cyane cyane no kuri byinshi bigori kugaragaza ko iyo mutwe w'inyeshyamba za AFC M23 muri iyi minsi urimo uragenda utsindwa ku buryo bukomeye cyane dore ko operations za gisirikare zikomeje kujya mbere hagati y'igisirikare cya leta ya Congo ndetse bafatanyije n'ingabo z'abarundi bakomeje gukora operations zikomeye cyane zikomeje kwibasira rero izi nyeshyamba za AFC M23 murumva rero ko ari ibintu byinshi bikomeye cyane kabisa no gukomeza gukurikirana akantu ku kandi ku bijyana n'umutekano ndetse na politike kabisa turakomeza kugenda tubikurikira tugenda tubahereza update n'ubundi kuri bikomeze kugenda bihinduka dore ko ku munsi w'ejo urugamba rwuriwe muri za Minembwe urugamba rukomeye cyane uretse no kwirirwa muri za Minembwe ndetse n'ahandi hagiye habera imirwano kabisa ubu rero haramutse urugamba n'ubundi rukomeye cyane none mu bice byanga mu mashyamba za Bukavu bigaragaza ko rero abacancuro batatse bari kumwe n'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo bari gufatanya n'ingabo za Wazalendo mu Rusayi. Ibi byose rero tugiye kuba tubigarukaho tubabwira uko byifashe kabisa tubabwira uko urugamba rukomeje kugenda rugaragara rero igisirikare cya leta ya Congo ku munsi w'ejo cyatangaje ko ukwezi kwa mbere abasirikare barenga 165 aribo bamanitse intwaro b'inyeshyamba za AFC M23 mu bice byose bitandukanye nk'uko babitangaje natwe rero turaje kuba twabibagezaho mu kanya gato kabisa muraza kuba musobanukirwa akantu ku kandi muri rusange reka rero dukubite tubangura twihuta cyane tuze no kwerekeza mu bice byangaha muri za Uvira tubabwira uko ibintu byifashe ariko turaza no kuba tugaruka nyamuneka mu bice byangaha mu mujyi wa Goma dore ko noneho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane biri guhindura isura biri gufata indira kabisa rero bigaragara ko igisirikare cya M23 giheruka intsinzi mu minsi myinshi ishize kabisa bigaragaza ko rero n'ubundi ibintu byo bikomeje kugenda bizamba urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane biragaragaza ko rero izi nyeshyamba za AFC M23 kugira ngo zibone intsinzi muri iyi minsi byaragoranye cyane kandi ibintu bigaragaza ko n'ubundi igisirikare cya M23 mu gihe kitarabona intsinzi cyangwa se kitarabona aho cyakongera kwisuga kigafata ibindi bice ndetse no kubasha gutsinda muri urugamba muri iyi minsi biribuze gutuma n'ubundi n'abandi basirikare benshi bari bukomeze kugenda bagicika kubera ko n'ubundi biragaragaza ko urugamba rwo rukomeje kubanana kandi indege zibamereye nabi kabisa zirimo zirabataka isaha ku isaha ndetse no munota ku munota urumva ko rero ibintu bitari buze kuba byakoroha muri rusange urugamba rwo rurakomeza kugenda rukara ni ukuvuga ngo turakomeza no kugenda tubagezaho uko byakabaye reka turagaruka no kuri amasezerano ya Doha Qatar n'ubundi hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo reka rero duhere mu misozi n'ubundi yo muri Warikare aharamutse urugamba rukomeye cyane mu bice bitandukanye byari mu misozi ya Nkobe hongeye kuramukira urugamba kuri tariki ya gatatu ukwezi kwa kabiri mu masaha n'ubundi ya mu gitondo mu gicuku kabisa agana isaha saa 10 za mu gitondo urugamba rukomeye cyane rwatangijwe n'inyeshyamba za AFC M23 ziri kwataka kano gace ko mu musozi wa Nkobe usanzwe barizwamo ibindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Congo bagira ngo bafate kano gace cyangwa se bakigarurire ariko FARDC yakomeje kubabana ibamba ikomeye cyane dore ko yahashinze ibindiro bikomeye cyane muri uyu musozi wa Nkobe biri gutuma izi nyeshyamba za AFC M23 kugira ngo za advancing cyangwa se zibashe kuba zabona uburyo zitera imbere muri kano gace bitarimo birakunda rero nk'uko amakuru ahaturuka akomeze kugenda abyemeza muri rusange urumva ko urugamba rwo rurakomeye cyane kandi ruranakomeje no gukomeza gukurikira uko ibintu bikomeje kugenda bimera cyangwa se bikomeze kugenda byifata urumva ko rero ibintu bikomeje gufata inda kuri izi nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23 muri rusange rero kano gace n'ubundi gakomeje kugenda kumvikanamo rwose urugamba rukomeye cyane muri iyi misozi aho rero bakubwira ko ingabo za leta zaturutse muri biriya bice byariya muri biriya bice byo muri
pinga indani mu mujyi rwagati aribo barimo bararwanira muri iyi misozi ya za Nkobe, kuko uyu musozi uteganye na Pinga kandi ntabwo bashaka ko izi nyeshyamba za AFC/M23 zayigiraho ubugenzuzi, kandi urabona ko zatatse nta gusubira inyuma, zirimo zirashaka gufata kano gace uko byagenda kose, ariko igisirikare cya leta kirakomeza kurwana kabisa ku buryo kiri bukora ibishoboka byose ntigitume n'ubundi hagira uko biza kuba byagenda ngo bafate n'ubundi iki gice. Urumva rero ko ibintu ntago byoroshye kabisa, izi nyeshyamba za M23 zirakomeza kwataka, ariko igisirikare cya leta nacyo kirakomeza gusubiza inyuma ibikomeye cyane, n'ubundi izi nyeshyamba zikomeje kugenda zibagabaho ibitero bikomeye cyane. Reka rero tureke gutinda n'ubundi twigarukire hano muri aya mashyamba yo muri za Bukavu, hano muri za Panzi, amashyamba y'angaha muri za Bukavu, mu nkengero za Bukavu kabisa, urugamba rwaramutse, aho bivugwa ko urugamba rurimo abasirikare ba FARDC batatse bari kumwe n'abacancuro, abacancuro bari kumwe nabo n'aba basirikare ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi. Urumva ko bose tayari bamanutse ku rugamba, nta n'uwasigaye kabisa avuga ko atari buze kwataka, ahubwo bose bamanukira rimwe baravuga bati tugiye kwataka, tugombe kuba twagera kuri byose dukeneye. Urumva rero ntabwo biri buze kuba byakoroha kuri izi nyeshyamba za AFC/M23. Urugamba rurakomeye cyane, Bukavu kabisa irimo iragenda yatakwa ku buryo budasanzwe ndetse n'uburyo bukomeye cyane, ntukomeza nabyo kugenda tubikurikirana hafi, tukagenda tubahereza update kuri bukomeze kugenda bigerwaho kuri ikigo cy'imirwano, dore ko izi nyeshyamba zo zikomeje guhura n'uruva gusenya cyane cyane rero ku bigendanye n'umutekano ndetse n'ibya politiki birimo birabananira kabisa, n'ibigendanye n'intambara byabagoye. Bigaragara ko rero igisirikare cya FARDC kirimo kirashyiramo imbaraga mu kuba cyarwana. Urabona ko gishaka gufata umujyi wa Bukavu mbere y'uko n'amasezerano bagomba kuba bafashwamo n'ubundi n'igihugu cya Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye birimo nk'Ubufaransa n'ibindi, abasha ko yagerwaho kugira ngo bafunguze kiriya kibuga cy'indege cya Goma. Ariko mu gihe bitarakorwa, imbaraga za gisirikare ziraza kubikora, niyo gahunda ihari rero kuri iki gisirikare cya FARDC ndetse n'abambari bacyo, cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange, kuko nicyo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo kibashe kuba cyatanga isomo rikomeye cyane kuri izi nyeshyamba, kandi nacyo gihanganye nubwo rero gikomeje kugenda gifatwa n'abandi batandukanye barimo nk'abacancuro ndetse n'ingabo z'Abarundi n'abandi benshi bagiye batandukanye. Gahunda rero ihari kugeza aka kanya, izi nyeshyamba za M23 zagowe kabisa, dore ko n'ubundi abasirikare ba Blackwater nabo bakomeje kwisuka ku bwinshi muri kiriya gice cyo muri za Uvira. Niho bakomeje kwisuka kabisa, muri Uvira bakomeje kwisuka ku bwinshi, bigaragaza ko rero izi nyeshyamba za M23 zigiye kuba zagatora, kuko barimo barashana n'ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane, bigaragaza ko rero urugamba rwo rugiye kuba rwahindura isura. Ubwo rero murakomeza kubana natwe, tugenda tubahereza ido n'ido ndetse n'amakuru ya detail kabisa, mubashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye hano kuri Kivu Network. Murabizi neza ko tugenda tubahereza byinshi bitandukanye, ndetse bibaye ngombwa n'amavideo tugenda tuyabashyiramo uko yakabaye, kugira ngo mubashe kuba mukurikira akantu ku kandi. Rero utarakanda subscribe ikana hano kuri Kivu Network kugira ngo dukomeze kugenda tuyabagezaho ko byakabaye. Rero reka tudukubita tubangura turebera hamwe kuri amasezerano ya M23 ndetse na Kinshasa, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC hamwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bashyize umukono kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Gashyantare i Doha ku nyandiko y'ububasha ikomoka ku muryango mpuzamahanga w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Bibaye rero intambwe nshya mu rugendo rw'amahoro rugamije kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bw'igihugu. Iryo sinywa ryabaye nyuma y'inama y'urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hagati y'impande zombi. Inama yateguwe na leta ya Qatar iri mu buhuza bwa diplomasi bugamije gushaka umuti urambye w'intambara. Muri uwo muhango, impande zombi zongeye gushimangira ko zishyigikiye agahenge ndetse n'amasezerano y'urufatiro ya Doha ku mahoro yashyizweho umukono ku wa 15 Ugushyingo 2025. Zanatangaje ko ziteguye gushyira mu bikorwa mu bwitange n'ubunyangamugayo inshingano zose zikubiye muri ayo masezerano, hagamijwe gushyigikira inzira y'amahoro yizewe kandi ihuza buri wese. Iyo nama rero yahuje abagize urwo rwego, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Ubumwe bw'Abafurika bari indorerezi
Repubulika ya Togo yitabiriye nk'umuhuza washyizweho na EU cyangwa se na African Union hamwe na MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Congo, ndetse na CRGL. Ibiganiro byibanze ku isura y'umutekano n'ibibazo bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Congo. Abitabiriye bagaragaje ko hakenewe kongerwa imbaraga mu ngamba zifatika zo gukurikirana, kugenzura no gusangira amakuru kugira ngo ibyagezweho mu nzira y'amahoro birindwe kandi bikomezwe. Impande zombi rero zasuzumye gahunda z'ibikorwa za MONUSCO ndetse n'umuryango w'akarere w'akarere k'ibiyaga bigari zijyanye no gushyira mu bikorwa iyo mekanizme, zisubiramo ko ziyemeje gushyigikira no kohereza ibikorwa byabo hagamijwe gutsinda neza inshingano bahawe ndetse no kuzikora neza muri rusange. Rero niyo makuru y'uyu munsi twari tubafitiye, reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.